Alhamdulillah, persiapan saya berjalan dengan lancar. Saya akan cuba buat yang terbaik. Saya tidak akan kecewakan rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia. Mungkin ada yang pandang rendah, cakap 4 bulan training boxing boleh ke? Of course, saya memang bukan atlet boxing. Saya bukan pioneer dalam boxing. No expertise saya dalam boxing. Tapi insyaAllah saya akan tunjuk macam mana transformation daripada silat pergi kepada boxing. Dan saya akan pastikan insyaAllah dengan izin Allah, Yunus akan terkejut lah. Boleh 4 bulan boxing macam ni. Walaupun saya tak ada shadow box yang bagus, saya tak ada ni, tapi saya akan tunjukkan 4 bulan transformation daripada silat pada boxing. Kalau kata silat saya boleh pakai kaki tangan, insyaAllah saya memang ada dah sedikit kemahiran kat situ. Tapi ni sebab pakai tangan saja kan. Jadi kita tengok je kan, kita tengok. Saya memang suka kalau orang yang cakap besar ni macam Yunus ni, saya suka sangat-sangat sebab dia membuatkan endurance saya naik, stamina saya makin naik. Sebab saya memang susah nak lelah dengan orang yang sombong ni. Jadi kita jumpa lah. Okay, kejap lagi bagi saya habis kerja dulu. Petang nanti kita jumpa. Lepas asar saya akan start training. Jadi kita akan tunjuk sikit shadow box. Okay, jumpa nanti petang nanti. Assalamualaikum.